Minister Kahindo Tafire nashaba abantu bona basengirwa mu karuka NRM primaries okwatanisa n'ababiri besimbire nabo mukore ntunguko mbyanga byabo ogona jumirira bari kuremese ntunguko mbyanga abwenshonga zitari zimwe na zimwe mu rukiko n'abahazi banje bona baruho n'abacyamene ba movement nicereza kurugeri izoba okuza enyuma ya flag bearer Major General Kahindo Tafire kumusupportinga ka flag bearer wa movement so ekinachikora ahabwa cohesion ya pate uje tututweka tututweka n'ukutubatira ho muntu wayo bamureze bigato bakureze bina no suru tubaresere muntu baresere MP candidate batakaye byo kuzana Deve ushaka president naza kuba muto yo kwikomene ibi ngo turabiti umuntu mutoma ari ya muto so uzakubashaba umwisho mbwira kandi no kubashaba ngo akakura ka president atuzamwita amwezi mutakwata kumuhagira takatuzumisho oba MP tumukatureba Minister Gambere bo bwabire navuga na Captain Kenneth Ruweju obabire besimbire hamwe muka NRM primaries hatecho cyo turukwenda tugambira n'amazima jeno tugambira n'amazima ebigambo twire no bigamba gonga hata abo kugira ngo turanonga bashemeyiwe abantu bakucenga yo burijo turosema ugambo rusheka niyo ngamba yabo gonga kutushika gukorwa ebikorwa tibitebera bulungi jeno Urukiko rushyirwamo Alhaji Moses Kigongo umuhezi wa mukuru w'ihanga bwe kibina cya NRM kandi rukorerwa mu town council ya Mtoma okutemendera yakubuli akwata bendera ya Uganda muri amanyacho yo na Uganda sibo kiri banaye Peza kwa mu na Uganda ayo kwata bendera ya walala banyamto banyamiri wahora nakana bakabirwa Chine ukundu kwenda kuna kwendeo kwa jirachi kumaliza mutira amakuru agasha kwa Ben Muhozi.